Sabingelela mbukeli ekhaya wena lobukela lo mbukiso bhanya kulesi sikhathi. Yobingelela ku Big Bull. Indoda seswazi. Kwamswazi. Ngithi ke mina angithi uma ngikhuluma. Namhla sinosibaba esimelane la ekhaya. Uhamba nodade wabo. Udade wabo wafika baba esimelane la wasizakala. Wathi nasasizakele wafika wayibeka ekhaya wabona udade wakhe ukuthi hayi umfowethu usizakele ekubena agule kangaka esikhathi eside kangaka ahlupheke esikhathi eside kangaka nami angeke sangisize yini lo dokotela wakho yemfowethu wasuka wamthatha uza naye la ekhaya njengoba sashilo ukuthi lana ungena ukhala uphuma ujabulile nangu udade wethu naye uthi uzayikhulumela naye uze lana uzoyibongela kudokotela wakhe ayikhulumele uthi ke naye ke angathanda ukuthi yena ayikhulumele yena ukuthi uzizwa kanjani yena kunjani sisi ngiyaphila bho awubingelele babukele emakhaya sanibonani babukele emakhaya igama lami mina ngingidudu simelani ngifikile ke ekhaya kwaNdlovu nami ngibona izenzo ezenzeke kubhuti wami angifuni nje kuhamba manje hayi bengilahlile lithemba vele ngithi hayi indaba zebantu besinta ngisayisebenzisa kodwa kuthe kwenzeke empilweni yami ngokuthi uNkulunkulu amuhle wafika wafinyelela namadlozi akithi kubhuti wami kuthi awuthathe nangusesi wakho nawe umnyise la uthole khona impilo ngoba manje umntanethu siyambona ulahlile ithemba hayi ngifikile ekhaya kaNdlovu yonke imithalo idilikile emahlombe ami angifuni nje kucamba amanga South Africa yebo sisi ngoba vele lana nje kwangena okhala uphuma ujabulile baba simelana ebhuti omkhulu siphinde sabonana futhi niyaphila siphilile ngiyabonga khehla South Africa yonke Africa umhlaba wonke njani nonke babukela ibhanya imbukiso emafonini siyaphila usimelane lona uphinde wabuya futhi ekhaya elikhulu kwa Dr Spikili kwaNdlovu kwamhlaba yalingana yebo lana ke bantu abamama kunenye into futhi engifuna ukuyigcizelela esiphethe sibantu esibone ngathi ubuthakathi engathi siyathakathwa eBackbull kanti asithakathwa yebo lento lena ihlula nazi inyanga nabo boSpikili baba wazi impela umuthi ayikho into emhlula kodwa ke lokho engizokuthula namhla kuyamhlula uyabona umona ayikho inyanga bhuti noma ngalanda udokotela kuphi ayikhona ukulapha yebo yithi uma suphumelele yebo ukhayize baleni ubuke ukuthi hayi man uyazi noma bangahlanya bonke kodwa phakathi kwabo kukhona ihlanya eliphethe into sithi saka emgodleni wehlanya nje kunento ephilayo yebo mawuvumbulula uthulula so khona into ephilayo engaphuma nami ngibukile ke ngihlele ekhaya ngathi mina ayikhona mina ngisugombela kwesakhe bhuti angithanda ukuthi ekhaya ngihlonishwe ngedwa izinto zenzeke kimi ngathi mina no umntana mama ngiyambona ukuthi ngoba phela ngikhuluma nje intshwelele lasala kunini uqeba buildile sesasala nje sihlo ngathi ngeke phela unoqeba webuildile nami ngaphunyuka ngathatha yena ngathi hey boy noqeba sala thatha konke lo lokusela uyabona manje nami ke bhuti ngathi mina yesus wami uyabona ukuthi kahle isimo sinjani wathi ngani ngathi mina awuboni ngathi la kunento engibonayo kodwa lento engibonayo ngeke uyibone sisayikhuluma so ake sesambe mina angijabuli lokuloku wena uthi hey bhuti hawu cha bhuti umntana mama hey kwenzeka lokho mina ngifuna ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa mina ngifile awungalambile umndeni yayizwa lento le kunjani ukuthi mina ngifile soyalamba umndeni yini ngile nhliziyo yami yomona yabona angimthathe naye asizeke ukuthi mntana mama naku la mina ngithole khona impumelelo ngiyayibona lento le iyona ke Backbull into engiyenzile mina ngabuka ngathi no angingaba ngigombela kwesakho uNkulunkulu akangiphanga lo yingako naye mangicabanga njengoba abonga nje even nezidalo ukuthi kena
zikhonile ukuthi zifike kimi ngikhona nalokuqabanga ukuthi hayibo angisale kunyulana ngoba phela sengiphumile mina edakeni manje ke mnguni aseningitshele kahle mina umkhulu isikhathi akuphakamisa akusiza lana ukhona lokuncane la kunika kona noma wafike nje uactivate inhlanhla lekuwe nje khona ni la kunika kuphathisa kona ukuthi hayi dafika ukubeke khoneni ngendlini lapha ekhaya uhlukuphuphuphutha laphana ukuvuthela kuze kuphakame bekubhule kancane ukunqamlilwini uyabona lapho isimanga bekubhule isimanga ngani ngoba mina ngasanginikela kuyo yonke into bekubhule ngayizwa lento leyo kodwa umkhulu akubanga ngalendlela engangiqabanga ngayo mina mina ngifika la ekhaya bekubhuli kusho ukuthi ngangimukele nayini ibingenzeka noma ngayini bingenzeka kodwa ngathola isimanga sokuthi ngifike la ekhaya bekubhuli mina ngifuna ukukutshela ukuthi even ngangudadewethu angakutshela mina endaweni yangakithi babodwa bathi hey uthwele babodwa bathi hey uyathakatha angizazi zonke lezi zinto bekubhuli yebo angazi ukuthi ngathi mina kuzinto mina mkhulu anginika yona kama ungangena ukhululeka yindlu ungangena uphumele ungene wonke amagama sisi wona khona lokho lathi utahla ukufaka ebhegini noma awuvuthuzela nawo uphuma nawo uyena nje samantithinza thinze uqobise emashini cha ngabe ngiqamba amanga ngabe ngiqamba amanga kuze nje la nginike kona mkhulu kube nje inkinga nje leqondane nami ledala zami mkhulu awuvusele abantu bakho so uke mhlambe khona lo ngakusho ukuthi yini wena lo benzela yona kani labantu leyenza ukuthi ngoba naba phela bathi baphuma balengisathanda nje wabayingeni bangenile but impilo yabo iyashintsha wenza ngani ngani cha angiphinde ngibingelele futhi ngiyabingelela sizwe sonke sala eSouth Africa umhlaba wonke ngiyabingelela uyabingelela uDr Spikili cha big bully angazi ukuthi ngakuchazela kanjani uyizwe kahle noma abantu ngabachazela kanjani bayizwe lento ngoba ngihlezi ngisho ngithi khona izinto zakwamoya spiritual la ekhaya mako wangena namanje ngisaphinda lelo gama ukuthi ungena ukhala la ekhaya mawusubuya ubuye usujabule alenzeki iphutha mawusubuya ubuze ungitshela ukuthi usahlupheka noma ungafika la ekhaya uhlupheka kangakanani kodwa ngigarantile ngamandla enginawe ngaphiwa wona and futhi mangithanda ngunikeza lutho ngunika into mangabe kunesidingo kungithuse kakhulu nje abaqhamuka nakho la ekhaya bakwaSimelane umndeni kaSimelane waqala wafika ubaba uSimelane kumina wafika wasizakala emva kwalokho wangaba nomona nje obechaza wathi ke angiphinde ngilande nodadewethu naye azokuphuza emthonjeni nami la engiphuza khona akwandele bani ke lokho bambala abantu abanjalo wonke umuntu ufuna ukuthi aphile kahle yena yedwa bese bafihlela abanye hawu nakho futhi ngiyabona namhlanje udade wabo na ukhuluma same story kodwa yini into engibanikeze yona esandleni ukhona ukuthi la ekhaya izinto sizenza la nje wona uphuma ungaphathanga lutho ngazi mina ukuthi wena usu right ngiyagaranta futhi ukuthi mase ngulungisile ngisho ngawuhlala nabanjani abathakathi ngisho ngakuthiwa emndenini wakini kuyathakathwa noma ngabe kuthiwa kunjani noma kuthiwa wavalwa ngubani isuke ngazi mina ukuthi uyohamba uyothola ukuphila izinto zakho zilunge bese kuthiwa ke hayi uthwele noma kunjani cha akunjalo la ekhaya siyaphakamisa nje silungise inhlanhla yakho silungise impilo yakho noma ngabe kuthiwa uyagula noma ngabe kuthiwa kunjani kube njalo nje uhamba uyothola ukuphila yebo kunjalo kuyevakala dokotela wami kuyevakala ngoba vele izinto iningi izinto ezenzakalako la ekhaya ziningi kukhona lo munye wafika wathi lana icala lana vele yena beselimudla beselijike enkantolo for 4 years but yona nyalo uqhamuka wathi icala ufika waluwina yini le nduku lo nayo vele yo la ekhaya vele on magic vele ya la ekhaya ngasho ngithi magic ngasho ngithi akuyona magic kodwa mina umsebenzi wami ukukhipha abantu
esuke baqayekele bakhala intuphekweni usizi bathola ukuphila yilokho nje kuphela and angazi ukuthi bangaka abantu esengibasizile ngoba ngisho ngithi lo msebenzi manje mangibheka cha sengiyegugeni njengoba since ngokuqale ebuncaneni bami ngakhula nawo ukuze kube manje lokho kunjalo nje uDr Spikili lokho abantu bebuya bezombonga njengoba namhlanje namba bezongibonga yilokho manje ubasiza ngani labantu noma usho ukuthi unenyoka lonayo noma nawo nalamlamvu noma unabafana abafishane hey big bull cha impela sikufuna ukuthi sike sibe ne-meeting separate nawe ngutshele kahle ukuthi cha mina uyabona mina ngihamba ngiphelele la ngiphelela khona uyibone lento ngoba ngempela ikhona yona into ekhona lokungenza ukuthi ngibuze kanje naphela dokotela inkumbi yabo yabelaphi bendabuko baye bathanda ukuvela lokho kuveza ukuthi hayi mina nangabe uzofuna ukuphumelela ngizakunika nako wena kuze lo kwazanisa lo wenza kona lo nanjalo uactivate nje lenhlanhla lomuntu bese uyaphumelela yonke into kuba kahle kuye ukuthi mina big ball phela angiphiwanga kakhulu ke nalokuchoma nalokuyiphakamisa ngithi hayi kunjani ngiveza izinto zami eziningi kodwa into engigarantile khona ngiyazi ukuthi sure manje ngakuthinta ngalesandla sami lesi wena uzoyikhulumela wena ukuthi ubone ukuthi kwenzakala yilokho nje baba hawo mbukelo sekhaya hawo soyizwele nawo ngumndeni wakasimelane nanga dokotela wakho lokusho ukuthi ungahlali phezulu kwenkinga lonayo woza kudokotela uthi uDr Spikili uzofuna usizo yena uzalithola uzosizakala dokotela inombolo zakho bejayithini inamba zami zokucingo nje 071 106 9603 esibili 072 65 888 91 phindela umbukeli dokotela mhlawumbe 071 106 9603 esibili 072 65 888 91 okunyeka abantu bangakhohlwa ukusubscribe bakwethu ukuze indaba zika Dr Spikili mangabe ziza usheshe uyithole kuqala wena kunabanye usheshe ubone ukuthi sithini namhlanje ngoba uBig Bull usalokho ebuye njalo nje ngiyambona impela ukuthi uyeza and uzuzile ngempela nezindaba zika Dr Spikili ngiyazibonga baba yini sibonga mbukelo sekhaya sukuma ke mbukelo sekhaya buke sukuma ubuye kudokotela uzothola usizo siyabonga asibonane nevideo elandelayo